Assalamu alaikum. Биздин каналдын катталуучулары жана коноктору биз бука торпоктор жака өттүк. Assalamu alaikum айке. Иштеңиз кандай, жакшы? Шүгүр өзүңүз. Жакшы. Канча булар жаштары? Жаштары 7 айлыктар. 7 айлыктар, 7 айлыктар мынакей. Канча баш сиздики? 5. Мына 5. 5 баш дейт. Баасы канчадан баасы? 47ден сурайт. 47 миңден курук, Курук. Курук 47 миң сомдон сурайт айкен. Мынакей. Ушундай болгон бука торпоктор. Жайлоо кайдасыздар? Жакшы булар, Кадиякта булар, жайтка. Жакшы. Байке, базар кандай болот бүгүн? Чота базар слабый. Слабый, Базар слабый дейт байке мына. Баары эле турат. Мен дагы көргөн алган адамдарды көрбөй атам пока. Базар слабый. Болуп калар иншалла. Болуп калар, Кудай буйрса. Жакшы. Соодаңыз болсун. Телефон номер айтабызбы? Телефон номер. Мына бул жерде чоң бука торпоктор бар, 35 миңден. Кайсы 35 миңден байке? Карадан баштап. Карадан кайерге чейин? Полный, 35 миңден курук. Канча баш байке? Канча баш? 11 баш. 11 баш, 35 миң сомдон. Жакшы, баалар жакшы экен, 35 миңден. Курук 35 миңден. Канча баш вообще? 11, 11 баш. Мынакей. Шундай болгон. Соодасы бар дейт, соодалашабыз дейт. Телефон номер айтабызбы? Номер айтабыз. Айтыр. 771 66 55 666. Жакшы. Кайсы жерде турат? Кайсы жерде турат эгер сатылбай калса? Сокулка эртең чыгат экен. Мына 52 миң. 52 миңден бука торпок жакшы экен. Арт жагынан. 52 миң. Кайсы? О, сиздики, ассаламу алейкум. Ассалам. Так, жакшы. Жакшы экен букаларыңыз. Канча жаштар булар? Булар 1 жаш, 1 ай. 1 жаш, 1 ай. Канча баш? 3 баш. 3 баш. 3 баш мынакей. Ал жагынан да көргөзүп коебуз. Канчадан баалары? Мына 60тан, бул 55. 60 миңден, бул 55 миң. Жакшы. Телефон номер айтабызбы? Барбы сатылыкка дагы? Жок, ушулар эле. Ушулар үчөө, Телефондан, базардан эле. Базардан эле сатам дейт. Акыл соодаңыз болсун байке. Аласың. Мына бул жерде букалар соода болуп атат, курук болуп атат окшойт. Кеңчи брат, мо брат сүйлөп. Жок. Бере бер, канчадан бере атасың? 5 миң тартып бербесин? Ассаламу алейкум, таксыр. Канчадан сурат үчөөнү? 43төн берип атат. 45тен түшөсүп ошону айтып. 45тен түшөсүп деп атат. Ушу кимден экен? Эки баш. Жүз сүйлөшөлү байка. Эки баш экен. Айтасыз кеш. Канча кылып койдуң досум? 44төн экөөнү, 44төн кылып койдум. Жакшы. Досум 44 миңден кылды, бияк 48 миңден сурап атат. Жакынбы байке? Алыспы? Алыс дейт. Арт жагынан да көрөсөйт. Булар жаштары канча байке? Жаштары билбейм дейт. Бул жерде байкем 52 миңден сурайт, 8 баш, байке. Бут бука торпоктор. Жаштары кандай? 1 жаш. 1 жаш. 1 жаш болуп калыптыр мынакей. Арт жагынан да көргөзүп берейин достор. Ушундай болгон торпоктор. Курук сурайсыздар байке, курук. Базар берип атабы? Канчадан берип атышсыздар? 48тен берди. 48 миңден берди, берген жоксуз, жакшы. Телефон номер айтабызбы? 46тан берди. Жок, берди. Телефон эмне эле сатасыз да, 46тан берди дейт. Жакшы. 46тан берди. Калган, Жакшы. Достор, чоңураак букаларга келип калып, чоңураак. Ассаламу алейкум. Канча баш? Баш, айтып койчу. 90 миң, 85ке берем. 85 миңге берем, 90 миң. Канча жаш? 1,5 жаш. 1,5 жаш. Мынакей. Швейц порода. Жаңка бар, донка бар. Кана кайсыны? Жакшы, ургач, Ургач. Сатылдыбы? 69га кетти. 69 миңге кетти, таза. Жакшы. Баш Доллардан курсын тартып өлөм, ал базар кылып койдуң го. ошону айтпайсың. Ке, брат, тартып алайынчы баш жагын. Мына баш жагын тартып коелу. Мына жакшы болгон мына экен. Мына бул жерде букалар турат. Кимники экен бул? Соода болот. Азыр аралашабыз. Биз менен болуп туруңуздар. Сен ошо. Бул турбайсың эми? Size hasret ise satıramızın bundan. Biraz o seni ayıp koy. Dinamay yok.
Emraz öz İnanmayız. Yok bozuşuğa tartı. Sen de Ben sizi bırak mınancha tushundim. Köngülde bu köngülde yani ne? Belki bana aytıp qo'yib, qaysi qancha bo'ladi? Qancha baş? Qancha baş? Bu 65 dem oldu. Qancha baş ekan? İnanmayız. 3 6 baş. 6 baş 65 ming. 65 ming. 65 ke bir berdi. 65 ming dedi. O'zingiz qancha so'rayapsiz? Taqsir Dedengiz brat. O'zingiz qancha so'rayapsiz? 70 deb. 70 dan so'rayapti ekan, mana do'stlar. 65 mingdan berib berdi. Bir so'm o'zida Oldu 65 ke berem, adanıldı berbeyim çim. Kapı ol boğla. 65 ga kuruk bu baka. Yo ushuleli. Ushunday birovni 65 ming. Atılmazım 70 de soğuk ama tehsirazıyla tarzıyla 65 bir so'm o'zida Yo ko'ngildan bolda şoğa tartı erçken. İnanmayız. so'raganingga Sen qancha berib qo'yding? Qancha berib qo'yding? Ya, berilak bersin deydi. 65 dan a? Yo'l kirasin qo'yib berdi. Qo'yib ber yo'l kirasin. Bolda şoğa tartı. Yo'l kirada qo'yib bermaysiz. Ko'ngilga qo'yib beringiz bo'ldi. Tushib qoldi, tushib qoldi. O'zim to'layman. He. Keyin onda qiziqqanda. Mana. Sülavering, söz kelib qolganda. 65 sana versinler. Sen qancha bering deb otasan? Berilakmi? Ber. 65. Berilakmi? Men o'sha 65 sanayman. Shuni qancha zdach berasiz? Bo'ldi, shuni. Zdaç veralmayım doğru. Zdaç veralmayım. Jursam bo'lsa da zdach beradiz bo'ldi. Ciyimenen berem alıp ketesing. Mana. Bozor qizuv. Ketdi 65 mingga. Malades yigit. Qizlarsiz keragi yo'q dedi. Yaxshi. Tak, biz bu жаққа өттік, достар. Bu жерде buqalar turadi, yaxshi buqalar. 8 baş deydi. Buni qizilдар boshqa paroda ekan. Hozir so'raymiz esini. Assalomu alaykum. Aka qanday? Yaxshi, yaxshi. Бағалары qanchadan ustun? Сразу бағасынан başlaydi. 60 dan so'rab o'tasiz. 60 mingdan so'rab o'tasiz. Videodagi bor. Videodagi bor. Tigilar qayoqning parodasi? Rossiyskiy, Gereford. Bunday dostlar. Oldindan tartsam. Hozir oldindan tartamiz. Olsa Alatovskiy. Bu o'z ustidan Alatov. Shu, hozir oldindan tartib ko'rsating do'stlar. Bunaki, oldindan. Hozir nomerini olib kelamiz do'stlar. Bu yoq chila bo'ladi do'stlar. To'g'ri tushuningizlar. Bunaki. Gereford deydi. Hozir yoshlarni so'raymiz. Biroq Gerefordning muyuzlari bo'lbochilar, bular muyuzlari bilan ekan. Bunaki. Da yoshlari 2 yashar ekan. Uydodagi bor deydi. Mana qarasi bu. Qarasi 2 yasharlar deydi. Jaylov aydansa bo'ladi sonu. Siz nomer aytaveringiz, telefon. 551 bilan 551 05 74. Qaysi yoqda turasiz? So'quluqda turadi ekan. Mana do'stlar, chalaverasizlar. So'quluqda turadi. Buqalar. Gereford. Uydodagi bor deydi. To'qolda toza Gerefordlar uyda deydi. Yaxshi. Mana bu yerda cho'ng buqalar turadi. 110 mingdan so'raydi. Archaning ko'rgisi bilan oldidan 110 ming so'm. So'rayotadi. Mana bu yerda 5 quruq buqa bo'ladi ekan do'stlar. Bilib beramiz. 5 buqa. Assalomu alaykum. Qaysi qancha bo'ladi? Satamda bunalar 70 ming so'mdan. 70 mingdan bo'ladi. Bularni qo'lboq shu bo'ladi. Men aytlasam. Atasmesiz. Tam 70 ming. Yo'q, kelin yoqqa chiqib olamiz. Men berdi, mayli, satdim. Allohlarning 72dan. Ber bo'lsa men. Ayvayda sho'da o'tsa. Ben soat 73. Qaysi bo'ladi? Baka, aytib qo'yasiz. Buna 1 2 3 buna 4 Sen elga berim de o'tmaysan. buna 5. Men de alamın. 5 quruq. Sen bir boş otayın deyapti. Quruq. 5 boshmi? 5 baş. Qo'shganda bo'lsa mana o'kon bergilar janqim bosidan ichine qo'shib berib olay. Jankılı öz 72'den bergen yok bize. O men aytdim 73 ming so'mdan o'kon olayin tandab mana. Ekon 73 mingdan olamam deydi. Ha 5 o'ni qancha berib qo'ydingiz, brat? 70 ming. 70 mingdan 5 o'ni beribdi do'stlar. Sağ ver sağ ver. Ber 70 mingdan. Bazarınız geldi. Razı ol, içing o'rma ber. Ber. Bunday bak qayra kelmay qoladi. Ha, Ketdi. bereyim 5. Bayka, 70 mingdan bersin be. Ver sağ. Ber, mana. Ber. Chap. Bo'ldi. Bo'ldi, malades. 70 mingdan ketdi 5 o'y. Buna bu yerda o't bozori bo'ladi do'stlar. Kirib ko'ramiz, qaysi qancha endi bo'ladi. Assalomu alaykum akalar. Bu buqalar qanchadan bo'lib tur?
Bağlaşады. Кайсыларны? Birinci satıldı. Сатылды. 132,5'dan ketdi 2 buqa. 138,5 миңден 2 бука кетти дейт. Азыр жанынан дагы тартып көрүп көзөбүз, достор. Мынакей. Бука деген ушундай болот. Бул кимдики экен я, байке? Ээси барбы? Төрткө булалга. Мына экөөнү 200 миңден сурап атат. Байке. Канча жаш булар? 2 жаш. Мына. Экранга батпайт го чиркин. Булар сатылып кеттиби? Жакшы. Мынакей 200 миң деп айтты эле байкем. 150 миңден түшүрүп берем дейт, 150 миңден түшүрүп берем дейт экөөнү. Жакшы букалар экен, аябай. Каяктын букалар экен байке? Местный, чүй. 150 миңден бересиз. Экөө сурап атат. Эл көп, достор. Бирөөгө сатылган, кайра сатып атат. Мына 135 миңден кеткен экен. Азыр 150 миң сурайт жакта. Азыр баалашып атат, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Пригородный мал базары, бука базарын аяктайбыз, достор.